Nire garaian egin genuen beste edifizio berri bat. Han Iturripen, gaur egun dien ez dakit edifizio zentralak edo errektoradutza eta zuzendaritza administrazioa han dago. Arrasat pasauatu birzan, edifizioko mueble eta erremintak eta makina guztie pasatu biziez ere da. Iturripera. Dakao, aierez arrasate zauken hirugarren eskuko DKV bat. DKV furgoneta bat hor bitxorixan izizina. Da erregala onzkuen. Da erregala ondoren, zan kolore, zauken kolori, granate urdina, oso zatarra. Da orduen, zauen modan, Frantzian, ez zan tren de alta velocidad, baina trena oso askarra zan, Paris-Niza. Da zan, zauken izena, Guaso Ble, pájaro azul. Da gure mutikuek, pintxau urdin, zeroi, arrasate guztien ondion bezaltzen daue, el pájaro azul. Darekin izan traslado dena. Puebleria, makina, kristonak, dana izan. Ni gogoratzen naiz 76. urtean, etorri zan ministroa eskola inauguratzera, zan Lora Tamayo ministroa, eskola pabelloi berriak inauguratzera. Eta orduan esan ginen, hau lortu beharko ginen, eta bera esan zuen baietz, lortuko dugula eta bera karguatzen dela hori lortzeko. Baina, da holaxen hasi ginen, bere eskutik hasi ginen tramite guztiak egiten eskolan baimen ofiziala lortzeko. Da 78. urtean lortu ginen azkenean baimen ofiziala. Eta orduan, eskolia pasau zen, lanbide heziketatik, ingenieritzako ikasketara gehitzen. Hori alde batik. Bezaldik baita orduan, egin ginen teknologia munduan baita teknologia aurreratuei begira hasi. Hasta entonces la escuela era de oficialía y de maestría, y no había más. Algunos antiguos, que ya estaban de profesores de la escuela, tuvieron que hacer ingeniería o peritaje, que se llamaba entonces, pero fuera de aquí. Entonces, otro gran paso en la escuela fue el hecho de que se pudiera hacer ingeniería aquí. Dependíamos de la Universidad de Valladolid, pero no importaba. Nosotros podíamos estudiar aquí y podíamos dar el título aquí. Azpian, olako sotano batzuetan, Pinuan talde bat lanian, teknologia berria lan zen. Teknologia jarretek gero bihurtzeko hezkuntzarako laguntza izateko. Eta baita enpresendako. Enpresak hasi ziren etortzen teknologia berri horren inguruan, nola aplikatuta hori dena. Dana izan lehenengo germena, ikerlaneko lehenengo germena, lehenengo hasi hori hasi izan handi. Eta gero 2014an sortu zen ikerlan, egoitza berriekin, da hango gure talde guztia, irakasle talde guztia, pasata ikerlanera, lehenengo ikertzaile talde bezala planteatuz. Hori izan zen baita ere, epoka horretan oso importante izan zen. Hori izan zen, egoitza berrian, da leku berrian, hori. En el año 66 creo recordar que se funda Alecop, con lo cual se daba cobertura a muchas de las ideas. Primero, había posibilidad de trabajar y estudiar, y evidentemente para aquellos que se necesitaba, era un esfuerzo que había que hacer, aquellos que pasaron tanto por Alecop y estuvieron en la escuela y en la empresa, pues creo que fue un acierto impresionante. Esa idea de don José María de tener una empresa donde pudiéramos trabajar los alumnos y ganar dinero, porque claro, ricos no éramos nadie. Guzmitze zerien, Iturripek eskolan, da horle lanzatu dauen automatismoak. Importantia. Automatismoak, baliara honetan, zerzanik ezak isen. Guizen, bastante autodidatat italian egon ginen, eta, automatismoak, hasi ginen, eta laguntasun kristonek eguen, italiano handik eta balbulakin eta pneumatik ezartu lehenengo eta gero hidraulikia. Eta izan ginen lehenengo pionero izan ginen, taller danari, kursu, incluido cerrajería, incluido fagorrek, incluido, moten kriston kursillo gabetan, kursillo emon. Eta a nivel nacional esaten dana be, espezialidade bezala,
hartu zartu genuen hori, programak eta Espainia danien zabaldu genuen automatismo asuntua.